Ekali Makueni nimenda silikali ya kaunti Isu ungu wa utongoi wa Ngavana wayo Mutula Kilonzo Junior yikiithye myakani yiatiiye kilungu kinene cha Ilovia nikyeekiwa maunduni maendeeo. Uneeni Enenthi asu wiuka itina wa mwiki wa masavu ma silikali Margaret Nyakang'o kwitha ananisye kana kaunti ya Makueni ni ya kaunti ila sikitwe kilungu kinini vyu cha Ilovia maunduni maendeeo. Kinene mulinge nukutuelezea. Voti ya wakili ya mwiki munene wa masavu ma silikali Margaret Nyakang'o yona nyakatu wa silingi bilioni 1.1 ile na nengiwe silikali ya Makueni no milioni 1.3 ile nekiwe maunduni maendeeo. Wananyoa kana kila silingi umwe silikali ya Makueni inatumia maunduni maendeeo inatumia silingi 845 kwa mesala na maundu angi mateo kwenye maendeeo kaunti ni Makueni terangitwa namba ibathuku muno na tetumite 0.1% katika mbezela jogeta almost 1 billion shillings nizo kaunti tetumite which is equivalent to pesa tunini muno na nicho kitumito tena wea kindu jambe twina ndawa mazipitali na miradi mingi paikelani lena ya Ngavana lo naibo kaunti kwa Ngavana wibo apu love socks na kitotavia hii expenditure ni liata kana pesa zonde tikatumia kwe bathukumi ma kaunti titokwata maendeeo kundi utongoi wa Ngavana Mutula Kilonzo Junior neona bateke ndo uendesya na nena itumi Mbingi na si bathukanio sia kwasia u kindu jambe tunaona mawiti mamana kuma serikali ni wa Ngavana Kivutha ulona umie kivilani tunaona maendeeo masilanga mayenzwa balls yenzwa lakini kubike yoyu kwa mwaka umwe na kindu baikindu kiende twathima hospitalini tunaona ndagitari sikazite tuna madaktari aingi kwindawa na services cia Makueni county muno cia witi siendene sainde baikindu kiende kwa bikani muthunani wa munthi kwianana na mwa Ekali ma kaunti ya Makueni kana kwithitwe na kutumia na ikwa ngali cia silikali muno ila kwina cia thima iweta methite mayona ngali Mbingi ile ikuwa thukumu ma silikali cia thini Isu Maguata ni umwa maundu ala menda kwa na Mutula Kilonzo Junior sisi kati wa siku ingisi utumia nae Ilovia cia silikali mazitale maina ndawa athugengeni wala mekamezala na miradi mingi ndiko na oka ko launch au ka gwita muzavara munene na launch miradi ya the regime Ngavana lo naibo kwa ute na jeba muno na nitanjora no waziwazi na Ngavana yuto tenake twasisia Mutula Kilonzo Junior etukuona expenditure yake yeyolo musafara wangali nene sio nyama uta sio tumea mauta nitukuona muka aithi uka kundu kwibathukanio ayazia abungwa makana ngo magazeti makasoma siendo yani tukuona sio wetwa itekeka na itatethia mwenenthi gakutumia masilingi maitu alame kuma mukone yaitu onge Ngavana Mutula yendeka soani muno maundu makovutha Ilovia Mbingi maundu ni meokonya maendeeo kana kwailia kuyana kwa kaunti ya Makueni koti nukutumia nzia yebina na yekuumesya mwenenthi kukolanya koti wake nundu maofficers mage alame kukolanya koti metumia kithoi koza silingi kuma mbukoni wa mwenenthi kusi nuni sia muthemba tosu tiona serikali uwa Ngavana Mutula Kilonzo Junior totally paikindo na kimwe kiende na nyetana mukuni yekula nenguona kula yakwa ya yemana na hali kileke wona ndilivotia Utongoi TV kuma kaunti ya Makueni nyoneta wa Ken Mulinge.